Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pravimo sjecu ili razljevušu od bundave koja se topi u ustima. Ovo je najjednostavniji recept, detaljan popis sastojaka nalazi će se u opisu videa, a kroz sve sastojke proučit ćemo i kroz sami video. Za početak sam pripremila oko 500 do 600 grama bundave. Ogulila sam je i sada ću da je naribam. Možete bundavu naribati ili nasjeći na male kockice kao za krompiršu. Ja sam ovaj put naribala, ali zaista bude jednako dobra i kad nasjeckam na kockice bundevu. To je to, bundevu sam pripremila. Sada ću to prebaciti u zdjelu. Nakon toga u ovo ću dodati 2 jaja. I to ću kratko promiješati. Zatim dalje ću dodati 200 ml mlijeka, 100 ml vode, začine možete koristiti po želji, ja sam koristila so, biber i malo vegeti. Dakle, dodajem malo soli, malo bibera i malo vegeti. I ono što mi je još preostalo na samom kraju jeste brašno. Ja sam dodala na kraju 6 kašika brašna, ali dodajte postepeno, pa otprilike ćete iskoristiti od nekih 5 do 6 kašika brašna. Tepsiju sam nauljila i stavit ću je u rirnu da se ulje zagrije. Rirnu sam uključila na 250 stepeni. Evo možete vidjeti na kraju kako smjesa izgleda. Ulje je bolje zagrijati da se pita ne zalijepi za tepsiju. Nakon što sam zagrijala ulje, dodajem smjesu u tepsiju. I nakon toga pita može ići na pečenje. Peče se od nekih 15 do 20 minuta na 250 stepeni. Na kraju preporučujem da odozgo dodate kiselo vrhnje prije serviranja. I to je to, ovo je jedan lagan i brz recept. Nadam se da će vam se svidjeti. Pišite mi vaše utiske u komentarima. Hvala vam na gledanju ovog videa. Pretplatite se na moj kanal Samrina kuhinja i do sljedećeg puta, prijatno!